ram sung ram lengen de chin phot ara ka so ton tu nul pa he kom dot nan di lak nan dam chiu ha mo ni hin kan ma just lei chon november nikul sorry november nikul se zan se tu ta na hen thong pang tha kan thai mi pan hi khatte kha I rop na kan ban ngai than la e video ram thot dong tiang narak ngai narak zau dinga khan upat na khe ban somasa ka ban du ta mi se okay tu ta na chon nizan US lai November ni hlai kwa e house ta US house tang e ummi committee dang na I phone in ko ram boi na kong an chai mi le becha nak an to mi te kha tan be pi begin from kho company zom la e nizana thate e US politician Paul ne ko ram kong he pe tla in zai bentuk da an chai zai bentuk da an chim zai bentuk be khia nak da an to ti mi kha tlamtling deuin chim kho company zom lai chulhan te achun thongpang dang ha jong kha kan ban zau na la e amasa bi ka hen just thongpang te heban kalu sel thongpang chu just lai he se koram lai he se thongpang chu atam tuk na in chu chunga chun pi deu te long kha pa ni khaten ban lak kho ban zom lai e pakhat nak be ka chun hi ka ban zau silom Fox News na ban tial mi te kha ka ban lak masala e sorry pakhat nak achun ban zau silom Department of Justice timi atu USA abapi ngai mi department pakhat asmi ni khan ezai dan tua kan ti sia to California uncover smi Kevin Newsom kha tazan choi mi zai rong na si kan ti sia chon anma an state chunga phongning lo in alut mi la mi pol ha kha sian kai na ka phim chon na kong pe tlai in bob nak hu khau ding in on ma bob na kha apek na ti se khatlok ke amma US ram mi US citizen asmin ham han ni siang kai nak la phim chon nak chu sin te na kai nak ting cha e tangka tam pien pek liawa phongning lo in mi na khuwa samin ha cha siang kai nak abob min ha silo chawza abob nak hu khau ding in nol on min ha kha adik lo mi si ti anti cha khan USA Department of Justice ni khan California governor pa Kevin Newsom kha taza anchoi timite khate pakhat na ka khan banen from na ha kadu mi se letaza choi chu ni hina adi mi khasala ulamo kan thai ban thakan amba choi lai ahuni da tai nak pa mu te lai silo jitin da bakhi nak ta avasi te lai ti khachu thongpang dang kha awan ra than te ding khase chumpan hi na ka chon ti ban za usilom New York ke to New York City khoboi pa te khamu ban nga mi te kha kumthar January ni khaten arian kha thok chang ding se nihin kha Washington DC arakra chu President Trump he thaizing Friday khi ai tong ding an se machu chu anizan zonga khan anizan tini zonga khan ka ban chim chang lehi ka zon te hena ban chim mi chunga hin kalung tling ngai mi pakhat chu jida si ka ti sia chon hi ka ban za osilo New York mayor thim mi mamdani ni chon te US rammin ha kha annun tu ka sak athat de unak ding cha jang adam de unak ding cha asia chon kan policy kan ro na ai khat lo mi velte kha asira chia ta en Trump he rian ka 20 lai chu abapi ngai mi ro nak si tia ka ro arwang chu minung hi kan ro nak kan hu ning za ai khat kholo ai dang mi tam pi lekan ru aning lekan hu ning ai dan ruanga khan rian kan tuan kholo nak jong khatam pi asina in ram le mi phuncha mi pi cha san atlai ding la tha deu ding sia chon ai khat lo mi kan policy ai dang mi kan ru anak kan hu ning velte kha huwa chien asira chiata en mi pi that nak ding cha rian 20 kho nak lam kan holding city mi ro na khe throi tu na cha han abapi ngai mi city ka ro le hi ka ha mamdani zong
Trump a huwa mi ngai mi sikona en hi ka me pi cha thil tha khosak tun tuk nak a ol jang de mi a chua kho nak ding sia chun Trump me rin kan 20 lai ti ati thaijing a hen President Trump hai tong ding an se zaitin da na chai lai tin toning se ti bantuk pol che thong pang tang akhan kam ban zau than te lai ma te kha pati naka ban Trump naka du mi se pathum naka chun kam pu Trump athin ahung kho to ke athinung ni amak tuk mi se cha tiel mi a thu social a cha tiel mi a chun zaitin da tiel kan ti sia chun hi kong he petlam voi thum pi tiel la mu chu chong hi pakhat te chom seditious behaviors punishable by death tikasiko seditious behavior ti mi chu ti anung tak mi ziaza ti anung tak mi lungput si e chu thi tiang in dan tat kho nak dan tat kho mi ase ti kha kampu Trump ni khan a thu social khan avan tiale chu atu liu chu US media tam pia avan lang mi le an chim an ti la mi pakhat ase zai ruang da hi khong he kampu Trump na tiel kan ti sia chon democratic le in froi tu paruk ne video toy mu November na hlai ku akhan ma si na hlai rid atak se ka van patlo sia chon ma akhan video toy te kha an van post chu video toy am van post mi a chon US ral kap le ke intelligent poll ral kap intelligent poll ni hen phung ning lo in Trump le Pete Hegseth ne phung ning lo in nol anim pek mi na kha el nak nol nan ngai zut lo nak ke zut lo kho nak nol nan ngai mu dikha video toy kha am ban to e am ban tar mi ka se ma ja chu Trump ne amu te ka thin ahong to ke athinu hi ban to khi ti anung tuk mi je za se thi diang dan tat kho mi city kha thu social khan aban tel than chun adang aban tel mi na chu hi pol he thai vier dengan se thong thak dengan city bentuk na kha aban tel mi kha mu len kho ka se ama adbianing sia khan chun he a traitor ti mi chu zegan tila ti sa pho kol ti sa pho zum ok tlak lo mi ram cha a zum ok tlak lo mi an si ti kha kan pu Trump ni chun aban ti mi na an se ma chu mi zai da an si kan ti sia chun democratic line senator pani le house representative pali an se kha amin ka bantar kau he senator Elisa Slotkin mu Michigan senator Mark Kelly Arizona se representative Jason Crow Colorado se representative Chrissy Howlahan this Pennsylvania Representative Goodlander New Hampshire se representative Chris Deluzio tisala tete Pennsylvania manha prokni khan US ral kap le intelligent le rian tu pol ni khan Trump ni nol am piak min kha zul hau el lak nol nan ngai ti kha video am phocha malakam pu Trump mathin hun tok nak ma kha se la zai ruanga da anti kan ti sia chun aruang panhi pakhat na ka chun stay ak adu nak stay po akhan atu US troop poll te ice poll atha mi so US ral kap poll US jo stay ma la stay chewa hen ral kap num chamu le ta chun na ka tu na kha Texas se US ral kap poll kha atu veleya Chicago le ya tha hiti bantuk poll khaban tuk pol kha te kha stay dang ral kap kha stay dang atha hiti bantuk chun stay pakhat ni a halmi le along atlin mi asilo zong anol ngai nak mangen khati US troop ball atha mi kha makha pakhat nak achun enan elai antimi ka se apan hi na ka chun atu Caribbean rally lai Venezuela lai chun Colombia hiti bantuk lai in khati US rethai si le mai thal siam nam thalo alut ding mi hiti bantuk pole avan ra mi rally chung US ral kam an ka ton mi kha ema pol kha ma khanol am piak mi na kha
house ni congress ni approve lo mi tha tlak lo mi kha asin thatlak nakla ta loin khaban nol piak na kha tu mi si ti ban tu kha an chim le khaban tu kha abe pi biksun kha pan hi kong he pe tlai khan he ka hen democratic le in ve ni hoi tu propol ni khan raw kap le intelligent officer pol kha thap nol piak na khazul ha ulo ti anti min ha kha se US phung thampi constitution ninga khan chon US president jo commander in chief ase raw kap ni chon adik mo diklo mo je bentuk asim man a commander nol chu azul lai kha koram koram kap khazau ko lo azitluk adik zong diklo zonga achung lai ni comment apek sanga chon zul a haw tisural kap phung lam kha se thram ni hen apakhat na ka je the city se chon thram ni hen thram ni se pit hexat ni se mo nol ampek na tika adik mi zong se khau adik lo mi zong se khau zai ban tuk asim han akhan ral kap ni chun azul ding kha atun vo si pakhat na pan hi na ka chon tham ne nol apek mi he vaya atu tianga chon phung ning lo in apek mi lo ti kha atu wai how press secretary simi Caroline Levis ni khan chon press conference akhan fiang te khan achim la cheu khan ni chon hi president ni hen Congress approve nak lata lo in mo iban tuk hajong national troop poll he state dang atha asilawa ke ramdanga Caribbean really le ramdang danga khen bom thak nak mo mi thalkat awatu atiban tuken association mi jong khatam pin asina en amma arlai halai je en atu president Trump hen niam de rian tron min han en chon atu tianga president Trump ni hen phongning lawn illegal order timimo phongning lo in nol apiak mi pakhat man lo phongning ten se ama nol ngai nak tanga atu mi se state dange kati US troop national troop pola va thami jong kha ai kati se chen restriction x mum restriction x ningen atu kho nak president nol ngai nak long te city kha achimi khatam pin umbe lezai simhan atu liu chu ma kong kaw he atu hiju media poll na amban tel bi mi kha se kan putham athin hong tak tak zai da lo te ha ai hi democratic poll chu a hut bakana huana ma lhana abi arang abachim achatel arang kan ti bu han tu tan chu avan rang chin lamang la seditious behavior punishable by death ti bakhas ko ti annung tuk mi zia za thi tiang dan tat kho nak se thong thak din hala kan thai din halai ti tiang khat avanti le ma pol kha just lai he pe tlai chun te kamban from kho mi se lo se chun ni hin na khan Israel Hamas ne an tlai mi pol hostages pol mo Hamas an tlai min avan chu than mi pol kha oi hawa khan president Trump ne ton na ka pek ke President Trump he ton nak an ngai atu chu khati khen mi nan city lo tu chu ramcha miral tha nan si ti chonglop nak bia jong kha achim na ma te kan lak te khan pantan chi ka du mi se okay tu chu ni zat November ne hlai ko ni zat zai ban tok chu da vaya koram boy na kong ka he pe tla en US politician pol ni ane chai mi le an atlak mi chu si ti mi te kha kan van zau ta la se thong pang tha ngai ti kho se arwang chu US ni hen a hai che en atu Trump president aban tuan hu a hen koram he aphil ka lo la mo koram me pi na kan tur nak le kan ra thai nak he akam phil ka lo la mo ti ok tlaken koram kong he pe line hen US ne o an angai lo khati Biden chan lewa khan chon atak tak kan abom lom hana khanti olaka tal kan dak chimmi kha arakam daw atu he asinan president Trump avan kai nuwa hen betak da atu he koram kong he pe tla in baine senator Paul le representative Paul House representative Paul ni he achim ahare palai hite kaushila US palai por hite kaushila te man Paul ni khan betak te na tu he amban chho pi thane ma chu zaita si kan ti sia chon
ni zana khan an chai mi chu an chai mi tlang tar chu matin sin no exists strategy Burma endless crisis and American limited option ti khas chu nak lam lo mi chu Burma ram chung e adong thiam lo mi boy bai nak le American cha rikhi angai mi du thim nak ha ti kha afian nak ming chu silai cho le ma tlang tar mangin ni kha by House Foreign Affairs Committee tanga House Foreign Affairs Committee tanga East Asia and Pacific Subcommittee le Central Asia Subcommittee khoi tu na kha bachai nak mo I chai ro nak an ngai ko le chun chia na poi ti se chu chai ro nak te ko shlai hol afiam bik lai ma kha chunga khan koram kong he betak te in chai se an chim chiao an rel chiao Senator John House Representative Zong tampi ne tal na chu chunga chun je ban tok da an chai bakhi anak je ban tok da an to ati mi kha atlang pi in te an chimmi pol ka zo te ka ngai te ka rel te ka khan atlang pi in phun thumun wan lak ka du kan fian nak zate chima ka saulai cha khan je kong da an chai kan ti sia chon apakhat nak pi ka chon online scam kong an chai online scam chu valai chung mun ki pa ko na in atui valai chung pu pi di lak ne an buai pi mi le valai chung media tampi ni antial big mi je da si kan ti sia chon koram mi oti mi atu online scam pol chiaphet center ti mi pol kate atu KK Park chon atua sui ku hedi bantuk pol atui koram le Thailand ramri atu diva kol holen tong yin mit anti mi mo tong yin mit anti mi khi diva thuani mi kete online scam pol mun ma khornak konglam khe se ma cho atu khaje ruanga thaju as ne atu bantukan House Committee tange min han tiang an chai kan ti sia chon kha online scam pol ni khan US MIP na sinin tangka an thlan mi $1 billion $1 billion liang se atam tak khe se ma pol kha US ram min hane ki online scam pol mangen hani kha an thlan min ha khatam pi ma chu tu betak te en US foi tu pol ni kham panchai mi se maka city ka kan hale November na hlai ni zong Secret Agent FBI le Homeland Security pol ibomin this ka scam center strike force ti mi kha andir maka kha zai rong da si kan ti sia chon kha online scam pol ni khan jos ram mi na tam pi an thlan na cha he to kolo just $1 billion chu atlom te selo ma vial te an thlan min ha kha an ban thai te ka khan chu so ok thati lo zo so ok thati lo ti an ro cha kha scam center strike for zong kha am van dir mi kha ase chu kong he pe tla in hi online scam kong hi tompalte ha tamtling da ban chim chi ka du mi cho US ne ma scam port betak ten ka dau lai ka thian hlim lai avanti le chang ka an tuluk ne ka thian hlim lai ati ve tuluk ne ai tip ning le US ne ai tip ning khatom palte ai dang mi US ni chon ka thian hlim lai ati ama along ne tu ading khan chim tuluk ni chon kiang kapram pol he kan bom lai kan thian hlim lai la angai kan ti se chin ti an pe tlai pi ko cha tu khan he to ku lo atu kha minung tampin tlai chang na chumo an tlai chang na amin le khe ani tha pol van chim kha cha ka chi jong ka chin sia lo an tlai chang na le kan hu lai kha tu sui ku tu KK Park ka chu an chu ta ka sui ku khana thiel chang cho rong cho KK Park ka kan hu lai kha an lu ho pa chang cha khan se
atu siku ko na tiale atu kheti online scam roi tu big kan tila cho atlai tu big cho BGF sochit tu te pol khan se le sochit tu na iniam ai ren tuan mi ja thai company ti mi mangen company adire online scam ren tuan nak tam pi atlai be mi pakhat kha amma tulukram mi simi khamu kan hulai khan an tlai Thailand an tlai Thailand in tuluka an kochin la kaban tok an tlai mi khatam pin le tam deu chu khoi tu tam deu chu an jam an thup je rongda kan ti sia chon nol ngai tu na he ai thai hal mi le nol ngai tu na rin atun mi nol ngai tu na kan ti te ka kol ram nol ngai tu pol mu arong chuma online scam center pol khatam deu chu tu kol ram Thailand le tuluk le koram ram ri ronga mi pol an si cha khana se le hi an kong lam hi van chim van rela chun ngai nu ma ngai thai le ngai jong ase atu sochi tu BGF khoi tu sochi tu kha hoi pa pakhat Thailand an tlai tuluk an kot mi ban to khan teran an piak mi thidan an piak mi pa ban to khan tai asbe lai mo ti kha se atu liaute he sochi tu cha chun athin aphang tak zan mang chia zan so ing kholo tiangin liau salai chuban tok thiam in koram ral kap hoi tu pol ne piro zai thaila khe baya vai bar laute bangan athumi pol na cha khen an thina phan tok an lungre the tok liau se zai rong da online scam ren tron nak via te khe angai kan ti sia chun an thai kau an hung kau sina an a thailo ban tok te an umtar zai rong kha thailo ban tok te an umtar kan ti sia chun an ke online scam na in sin tangka alut mi khi tam pi khe maral boy na sina tam pi phan nizane hi ka USA an chai mi akhan chun kum khat an 10 billions ma online scam pol tangka alut mi tam pi khemu atu koram ral kap ral boy na sina phan mi alut mi tangka 10 billion reng lo si tom te lo ma cha chun atu koram ral ka tang ka an hu nak big an ral boy pol an rum nak big pakhat asmi cho ki ka tuluk le Thailand ram ri rong mi online scam pol rian tuan nak si chu cha chun zai tluk kon ren an tuan ni mian thlan na mian tha na solna phun an tu azonga khan kol ral boy pol kol ral kap ni khan a thailo ban tuk te in an tar BGF pol anga atlai tu tak chu BGF pol ko cho BGF pol le atu minong hlan aral boy pol na iniam te ren atron mi khan so maka city ka online scam khabatak te in an van lu no an van thian hlim sia khan chon amma ral boy pol kol ral kap ral boy pol kha an him lo an pe tlai nak le arian an 20 nak tam pi kha apuang lang ding kas je sama kha an ti tuk la chu cha tu eral boy big sang to minong lam ban sang tu suin jong ni khan to online scam a bet lai mi thil reveal tel in level nan tho di lai te khanol pe kha chuni zanti khan mu arong cham phak tok maka kha US ne adir mi scam center strike force pol batak ten an chol cha an lu thana khan kho ver di thian di ver kha ma koral kap ni khan tim ve chu arong cho an zau alang so lai ti khan phang ai pe tai di min si lama chu kong he pe tai cha tu he batak te en an thin phang minong hala ral boy pol BJ phoi tu so chi tu hiti ban tu pol an thin phang tak ka se zan mang chia online scam chan cha zan mang chia changa tu he chon khat lai kama to luk jong ni ka thian lai ka dau lai ban di Cambodia Vietnam chon ma Thailand mi pol mu petak ten thian hlim kham ban tim ve arong chama pol ni hin chawza ruai tu pol an nupi le an fale tiang khan an hlan kho min khatam pi me an ram mi na minung tampi khan hlan na tika zau so atha ti lo ma he petak ten kan dau haw ko rama hin ma lhana aban to scam center pol he arakom len ko asina en tu ramavan buai nu thong hi la kul khat nu hin akar chichin atam chichini
covid ruang le tu ramboi ruang a hen maka khatam tuk akar ti se tam tuk akar le kan thai ko chu zai ruang tha online scheme a hen minung tam pi an khi zai kan til an rian an tuan kan ti se chum pakhat na ka chun minau rian angai lo mian tam tuk walai chung an rian angai lo mian tam tuk ma kha kham online scheme pol ni khan chu rian kha rian chu along ala kha chu ta salai ti am ban an ki phak than am ban hu ti ka khan chef kha chu an lung azuang e ma kha an fu na ti ka an kalpin ha ram ramin an thailo nak mun an kalpin hal ta khan an du nak mun an phak bina sia chun chu tu kha tu an du lo zonga fiel nek an du lo sila khem nun nak tiang lak pha non tiang kha phan mi tam pin cha ma kha si te ka khan chun cheu kha chu rian kha foi tung mi tangka tam pi mu kho stung mi ti ban tuk pol khamu ma ban tuk long te azau min ha cha zonga khan ti nunga ngai mi si le khaban tuk khan company pakhat ban tuk agent pakhat ban tuken rian kan nei la kha chu salai chu khamang ya ti phunin fakthan khen tu ton chongya na khemu an tu ton le khaban tuk an zum minau tam pin an zum cha khan an wa fu ton adong na kha chun scam thong akhan am batla mata khan thil kha chan ton chu cha chun ma kha ti nung tak merin ton nak si cha tu ta ni hi ju aslai chai mai na ka mu I chai mai na ka House Foreign Affairs Committee tanga ommi East Asia Pacific Subcommittee le Central Asia Subcommittee ton nak chai mai na ka khan online scam kong he betak te in an chai mi pakhat se apan hi na ka chon Myanmar konga hin te Myanmar konga hin Asian ni bekhena rak to mi 5 point consensus ti mi kha san atlai ti lo irin ok atha ti lo ti an arong cho kumnga araw chang mi chong kha Asian 5 point consensus ti mi Indonesia bekhia nak panga koram ni azul ding mi an rak tu mi kha bekhia nak panga ama minong hanjong ni ka zul lai te min rak thut mi kha maka kha anarin pengma tu kha irin ok thati lo ti kha sa chu cha chun alam dang kan kol hau ti kha ka becha ina kha aital mi thani khan an chim mi se koram kong pe tla in Asian 5 point consensus kha rin ok thati lo lam dang kan kolai kan tu hau ti mi kha pathi na ka an chai pathum na ka chun atura kap an tu ding mi thim na khe kan du lo kan lung atling lo tia valai chung pi thai in US ni attending si ti kha an chimmi le an chai mi sifon chon apalina ka chon dau thlan nak atu na he Burma X mangin bom nak betak ten pek chang ding si ti mi kha an chai mi se Burma X ti mi chu thong ni le kulen ni Biden chan liawa khan rak tu chang mi le bekhia nak brak fe tar chang mi kha se ashan akar laka Burma X mangin bom nak nga ngai hi chu thainghal pi khan lem lo chu atu kha betak tam ban chua pi thane koram dau thlan nak atu min ha he betak ten Burma X mangan bom dir kam ding US ne dir kam ding khamu an ban chua pi change thil tha chu a chua pi lai tia zum nak ngai le ma long kha selo chu House Foreign Affairs Committee tang ommi East Asia le Pacific Subcommittee Central Asia Subcommittee nzani no man hlai ko ni zani chai mai naka an ban tu chai man an ban tu an di nuwa khan minung palli ni chathan an ban chua mi a chon tu US President Donald Trump sin hal nak zong kha an ban tel chi ma chu mi zai dan si kan ti si chun man ha pali hian si Dr. Ami Bera se ni he California and di lai di palai se yong kim he zong he Korea nu te he mo Korea sina in America na chuak mi se ama kha California ani kha Republican lai se California asibe chon Sydney ke Dove te ani he California se California ND lai asibe chon bill hai janka ani RCA American lai lama na pan hi man ha pali ni hen ibomin hun khata chathan an cho statement an cho mi a chon
zaitin da anti kan ti sia chon koram hepe itlai in palai special envoy mu palai pakhat he chia rim ding kha tu US president sina an halmi se lama palayan chia mini khan koram hepe itlai in atha te in thlai na zau fel na atwa la e maka presidency na mo congress amo house amo maka report atu lai ma report atu aning khan rian kha tuan ding ka si maka palai kha chia rim ding chon nizana an chai chang mi bantuk khan thim nak ral kap ni thim na an tu ading mi dau rim ding chon dau thlan nak atu tu anjuji sina se tang chong riam tai pu sina se dau thlan nak atu mi vel te hi alam kipin bob nak pe ke dir pi rim ding a khan ma na pali ni hin ani zani an chai mi pina khan statement an ban choi presidency hal nak an ban to mi ka se la thil thanga ngai se atu ban to ken senator mo silo how a representative poll ni mo ko ramboi na kong hepe tlain batak ta an ban au pi tika khan chon president thinlung chungjonga rian atun te thrim ko lai ti khan ka zum e atu khaban tu o an te an ban ngai pa tika khan thongpang thangai ngai se do thlan nak to tun ha cha thajang tharangai pakhat asi ti mi te kha ban chim ka du mi se ka video asai asaulai cha khan ma avial ka se lo kan dam sia chon video danga khan thongpang thar he ton than kho kaman zom halai nan di lak chunga ka lom chun cha mang tha din hau